Aleluya. Bwoko bw'Imana turabashuhuje. Tugiye kubigisha ijambo ry'Imana. Ntimutangazwe nuko ndi umupasiteri wo mu cyaro kandi nkaba mbana n'ubumuga. Natwe Imana iradukoresha. Imana iradukoresha. Tugiye kwiga ijambo. Iki gitabo murakizi, Bibiliya. Bibiliya igitabo ijambo ry'Imana. Ryarindi rihumura abantu, ryarindi rihagurutsa abantu, ryarindi rituma umuntu wari mu nzu y'imbohe afungiwe ibyaha bye yanze kwihana akabyihana ku bw'ijambo. Ijambo ry'Imana rero ridufitiye umumaro munini cyane. Haleluya. Imana ibana natwe, ikagendana natwe uko bukeye n'uko bwije. Igakura abantu mu cyaro ikabajyana mu mujyi, igakura abandi mu mujyi ikabazana mu cyaro. Koko Imana ijya yimura abami ikimika abandi. Imana yo ihora ari Imana, ijya ihinduka. Umunsi umwe mperutse kujya gusura umuvandimwe wanjye hari i Kigali. Umva banyakirije ibintu n'utuntu ndetse byinshi nta nubwo nzi ubwoko bwabyo. Njye nabonaga ibintu bitukura, nkabona ibindi ari umweru, nkabona ibindi hari umukara. Ibyo kunywa n'utwo kunywa sinashobora kumenya amoko yabyo. Urumva ukuntu Imana ikora imirimo? Urabyumva? None si wacu hano mu cyaro turya iki? Tunywa iki? Wewe wari wagera i Kigali sha, wewe wari wagera i Kigali kwabwirwa n'iki se? Hako ngiye maze kuba umupasiteri wateye imbere, kuko sigaye njye i Kigali bakama nako gafiriti, nkarya agafiriti, nkarya inyama, nkarya amandazi, nkanywa icyayi mu gitondo, nkarya umureti. Haleluya. Mwumva ukuntu Yesu agira neza. Nanjye naza nkagaruka ndi mu mavuta kuko nariye n'agafiriti k'i Kigali sha. Haleluya. Amen. Ariko ubundi reka ngiye mbibarize, umureti murawuzi? Hangaha mu giturage kokozi wacu ziratera, zigatera tuzigurisha. Ihene y'iwacu ikabyara tuyigurisha. Amata y'iwacu inka zikabyara, amata tukagurisha. Ntitwibuke no